Perlu kami kalian talent source organization Mawlai Kynton Massar kalau pemenang ya risol lucky draw ke Jongka. Perlu ya kene ka lucky draw la pelak kai naduk kalai puwe tadi Jong me handai ba don ki ba pen krumar ki ba penmi ke jing ori ora tu kapor kemiok ban pendep ya kene ka lucky draw kemiok ban pelak kai haduk ban tedep bat kemiok ru ban bana ke risol Jong kene ka lucky draw. Handai mentau penapat la pemena ya kene ka risol Jong kene ka lucky draw. Tunggu ini pek ya kini lembar ke bapam hakene ke lucky draw. Kalau saya bapide iwe na ita inong job hakene ke lucky draw. Kini lembar ke bapam haka first prize kata de dak tharok 0 iwe ar kendai iwe ar. Kini lembar ke bapam haka second prize pat kata de ke swift 0 ar sansan sau we. Kini lembar ke bapam haka prize ke balai kata de ke alto Kynton 00 sound riu san sau. Kini lembar ke bapam haka price ke basau pat kata de deka bite not lie pra sau are not. Kini lembar ke bapam haka consolation prize ke basan 1000 tangka marwe kide kine not way pra new not are sun pra way not lie way are pra not are lie not are riu not lie pra sau are sun. Kini lembar ke bapam haka consolation prize ke ba laipusan 1000 tangka arway riu sau way pra sau way pra lai san way sau way riu san lai way pra new sau riu. Kini lembar ke bapam pat haka consolation prize ke ba arpe 1000 tangka marway way pra sau riu ar khandai riu san arway not new riu sau not way san ar pran riu. Kini lembar ke bapam haka consolation prize ke ba 10,000 marwe ar lai sau ar new we khandai iwe pra khandai not iwe new ar iwe pra iwe khandai iwe pra khandai not iwe new ar iwe pra. Kini lembar ke bapam haka consolation prize ke ba 1000 tangka marwe lai pra iwe not sau ar not pran riu sau not ar lai not khandai new not ar iwe lai not lai not pra ar not way pra iwe san pra lai pra iwe not new ar lai we lai riu not iwe ar new we lai san pra san. Diperlu kini gede kini lembar ke bapam haka lucky draw Jong ke Meghalaya talent source organization. Baik bah kini lembar yo lese ba pide ki nong job hakane ka lucky draw sa pentipat den bar kila yo i bakal lembar ke Jong ki kalapam.